ujya kwitera niyigena Clement akabanganye na Charles Kalumba. Clement niyigena Clement Ahmed amuhaye uburenganzira. Clement in ndani Corazon Clement man of the match kabisa. Kana kama penalty ije guterwa iya kabiri yaredi kabije guterwa na abakinnyi bakuru kabisa ba experience. Saddam na Pavel. Saddam attention Saddam ndani in Corazon. Abahungu bazi gutera baro kabisa. Abahungu bazi gutera imipira kabisa. Reka turebe Kategaya. Penalty ya gatatu y'epera ni Eli Kategaya ni ugiye gutera penalty ya gatatu y'epera. Eli Kategaya n'umushizera itsinze. Kategaya bamuha uburenganzira. Kategaya in Corazon ndani Kategaya terekamo penalty ya gatatu ya Reli ikabije guterwa na defenseri Peter Kalota myaka 27 umunyazambia. Peter Kalota akiri mu boso. Reka turebe ese Pavel arayikuramo cyane ko yakuyemo na penalty yo mu mukino yatewe na Ciel Bengo Ekoko. Reka turebe Kalota na Pavel. Kalota na Ciel. Attention ndani in Corazon in penalty eshatu. Penalty ya kane ya Inter igiye guterwa na Byiringiro Gilbert Kagege. Byiringiro Gilbert Kagege ni ugiye gutera. Byiringiro Gilbert Kagege ahanganye n'umuzamu Chazi Kalumba. Kagege reka turebe Kagege. Attention Corazon yarivuyemo barayikubisa ariko imurusha imbaraga. Kagege ayiteretamo penalty ya kane ya Redi ikabije guterwa na Cedric Onyumbe. Bati Pavel kwa mateka. Reka turebe Onyumbe. Pavel in ndani penalty Nyakurenye. Mamadou Sia watsinze igitego. Mamadou Sia penalty ya gatanu y'epera. Mamadou Sia
reka turebe Mamadou Sia Mamadou Nakarumba Mamadou in Mamadou ndani goli Etienne Chanuzayo kwa Brian Chilman Chilmina uje kutera yewega attention Brian in a pavé attention Dani in Golazo Echano Efiara Ariusone from Senegal New Jersey from Senegal New Jersey Ariusone kuba mu gihugu cya Senegal Ariusone kuba mu gihugu cya Senegal Reka tureba Ariusone bamuhaye uburenganzira Ariusone in Corazo Etienne penalty eshatu penalty ya gatandatu itsindwa na Ariusone Favela akaba agiye guhangana na Thomas Zulu from Zambia umukinnyi wa Rally Thomas Zulu reka turebe Pavé sur Thomas arazamutse ndani Corazo penalty eshatu iya karindwi yagiye guterana Richmond Lamsi iki gikombe mw'abantu mwe Richmond Lamsi maestro from Asante Kotoko Ghana Richmond Lamsi Corazo Dani in Corazo penalty ya karindwi ya Redi ikaba ijya guterwa n'umusirikare yitwa Akim umuhungu nkunda cyane nemera Akim Mumba akaba ari ujya gutera ino penalty let's wait and see koni yumvamo akantu attention Akim na Pavé nani in ndani penalty ya karindwi iya munani ya Etiara Dauda Seydou Seifi maestro from Samatex Ghana uyu mungu wa Etiara ni ujya gutera penalty
Dauda kuva muri ekipe ya Samartek agasinya muri Piara. Ni ujya gutera penalty Moeso. Saidu. Dauda. Saifi. Dauda. In. Dani. Hey. Poro Katema ni ujia guteri ya munani. Waiwanya kwa Dauda jiza gutya ngo match irarangiye. Aravuye ati Dauda hano azakuba agiye kwira. Poro Katema. He's captain already. Poro Katema. Eka play. Poro Katema na Pavel. Katema ndani in. Katema. Roda niyo mugabo wa timu captain niyo ugezweho. Timu captain niyo mugabo Claude niyo ugiye kwitera penalty. Arimo gutera imwe agiye gutera iya 9. Claude niyo mugabo Gorazo penalty kamije guterwa ya 9 ya ekipe ikamije guterwa na Misha Malonga Gesimo akawaje kwitera era kumupira neza sasa. Reka turebe Malonga Misha Malonga mwana nzamba akotite Simbo ndani in. In. Ekipe nayo iragaragara ko wafite experience. Penalty ya 10 ya Piara ije guterwa na Arsene Tuguma. Tuyisenge Arsene Tuguma waguzwe umwaka avuye muri ekipe ya Rayon Sport. Arsene Tuguma Yale Bengo Ekoko ni ujia guteri ya 10, ni ujia guteri yabo ya 9, aje guteri yabo ya 9 ni nawe irasabu mukino. Reka turebe ko Pavel yakonya kwikuramo. Siere Bengo Ekoko le Congolais. Ebengo na Pavel. Ebengo ndani